Papasenna Panguluta Utsman radhiyallahu anhu tentang harta simpanan rilalanna surah Al-Kahfi ayat 82. Rilalanna suratul Kahfi ayat 82. Panguluta Utsman radhiyallahu anhu apuadai Makkada riasange harta simpanan ianaro engka sewa papeng ulawang taroki 7 rekada betuanna Makkada nomoro sidi ianaritu engka ka herang ritau misengi Makkadae pasti engka boleh amatiang nai napa engka mopi taliwa micawa nomoro 2 yanaritu engka ka herang ritau pahangi Makkadae iya lino engka nengka wattu nakama lino nai napa engkai nomoro 3 yanaritu engka ka herang ritau misengi Makkadae sininna pura manang ritakdirkang pura manang ni ripatentu ribuang Allah Ta'ala nai napa engka mopi masa sekali riano engkai pura terjadi nomor apa ianaritu engka ka herang ritau engkai matapa riasso hisap riasso rimondri ri akhira nai napa engka mopi mappa sipulung waram parang nomoro 5 ianaritu engka ka herang ritau misengi engkana riasan neraka nai napa engka mopi jamai pak gaungkeng salae panggawakang dosa-dosae nomor 6 ianaritu engka ka herang ritau misengi puang Allah Ta'ala engka ka herang ritau misengi puang Allah Ta'ala nai napa engka mopi tuli mengerangi selainna puang Allah Ta'ala nomor 7 ianaritu engka ka herang ritau misengi engkana siruga nai napa engka mopi sapai asanna lino asandangenna lino engka to kitab tambayu cedek Makkada engka ka herang nga mitai ritau matapa Makkada iya sitange manassa Makkada bali manasa Makkada musuh nai napa engkai mak dioriwi makuniro pitu papasangna Panguluta Utsman radhiyallahu anhu menurut riartinna harta simpanan di surah Al-Kahfi ayat 82 tabe engka ka palatu kaki boleh rilalanna kitab Fadillah Amal halaman apadatu 26 memuarei engka ki mancaji paparingerang riatuongan linota manang na engka ki salama lino dan nia akhira amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.